Washidi wana mani makama ngensa sosoma jama gyan poison vakutia vakusaka mani vaku seba jina kufulava seba jina kufu vaku seba jina kufu man yeah itavaka from sosoma wana na DJ Books they coming up a baby tosike saga man vakusaka man Vakusaga man, why says you gonna get present is back. Sevajina Khumfu, washitiva mwanaman. Sevajina Khumfu, washitiva DJ Books. Sevajina Khumfu, washitiva Lababib. Sevajina Khumfu, washitiva Mandoza. Sevajina Khumfu, yeah. It's about a conversation, such a party time. Vakusaka mani, vakusaka mani, vashigenelela vashijiksaga jay. DJ Ndos iyongeta na kambe, vashigenelela vashijikisaga jay. Mr. Books atlelo kamina saka. Man, ikaru wawina mani, voma seven, ikaru wawina mani, vova kumaka, mani varata maputsu, vova kumaka, mani varata maputsu, voma seven, ikaru wawina, vova kumaka, mani varata maputsu, vasgenelela vasjigisa kanje, vova kumaka, varata maputsu, vasgenelela vasjigisa kasaka man, Sevajina Khumfu. They can do right. DJ ma pigiru kui. Say China kufulembeleri. Washlavi. DJ Dosi. DJ Books. Lava baby. Squala. Get present. Vako kufumani. Kufu lava. Vako kufumani. Kufu mani. Vako kufumani. Kufu lava. Ching chong. Kufu. Ching chong. What the money? What? Was it your Mr. Books? One of our right, the farm, go for money. Was it your Vaco? Was it your money? Yeah, I Mr. Books. Logo munavula ulanta onge yana. Xigaza, mbirilo kapinda zima. Ayi Mr. Books, awusipili wena kusese buyini. Loko pinda ikona. Sevajina Khumfu, Sevajina Khumfu, Sevajina Khumfu. Yeah. Nale so famba kazela vana ku DJ Books lega lava baby. Loko munhu a vulavula nhlonge yena hayi sweswiwahemba hina ikona saka wo mita honge na leswi mi swichako swa twala ni ku ri kwini n'wina xitido xa n'wina mukamba mi chamboza hi wena na swi tivi ndozi leti tikhome gyan poison loko ri swa vava ni u vuya u ba 5 u ta kota ku ni wisa hi rin'wengeni ku teka mani saka va byeli lava baby ya mhaka leyi hi tlaka ni
byela kahle ka leri taku mara u swi tiva ku sweswani a ku ri DJ Ndozi, DJ Vux, Lava Babe, Gian Poison, Saka.